Kuki ingendo hagati y'ibihugu bya Afurika zikiri imbogamizi? Kuva mu ndege kugera ku butaka, gutembera muri Afurika biracyafata urugendo rurerure. Ni urugendo ruba ruhenze kandi rurimo imbogamizi nyinshi. Nyamara ibihugu byinshi birimo gufungurira amarembo Abanyafurika. Nka Togo iherutse gutangaza ko abaturage ba Afurika bashobora kwinjiramo nta viza. Naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yatangaje gahunda zo koroshya urujya n'uruza rw'Abanyafurika. Ariko se niba viza zigenda zikurwaho, kuki gutembera hagati y'ibihugu bya Afurika bigifite imbogamizi? Fata urugero rw'urugendo ruva i Lagos muri Nigeria rujya i Kinshasa. Itike ishobora kugura hafi amadolari 800, kandi kubera ko nta ndege itaziguye ihari, urugendo rushobora kumara amasaha arenga 20. Nyamara urugendo rusa nk'urwo ruva muri Singapore rugana Bangkok rushobora kugura amafaranga make kandi rugakorwa nta guhagarara hagati y'ibihugu byombi. Ibi bitwereka ko ikibazo atari intera, ahubwo ni uburyo urwego rw'ingendo zo mu kirere rukora muri Afurika. Amasosiyete y'indege aba agomba kubona impushya zitandukanye no kwishyura imisoro n'amafaranga atandukanye muri buri gihugu. Iyo rero ingendo zitaziguye zibaye nke, abagenzi nabo baba bake, bityo ibiciro bikiyongera. Ariko ikibazo ntikikiri mu kirere gusa, kuko no ku butaka kwambuka imipaka hagati y'ibihugu n'ibindi bishobora gufata igihe kinini. Abagenzi n'abatwara ibicuruzwa bahura n'inzego z'abinjira n'abasohoka, gasutamo n'izindi nzego z'umutekano. Akenshi impapuro zisubirwamo inshuro nyinshi zikadindiza urujya n'uruza. Kugira ngo twumve impamvu bikomeza kubaho, tugomba gusubira mu mateka. Mu nama yabereye i Berlin mu 1884, ibihugu by'i Burayi byagabanyije Afurika bishyiraho imipaka y'abakoloni. Iyo mipaka ntiyakurikizaga buri gihe aho abaturage bari batuye cyangwa uko bari basanzwe babana. Nyuma y'ubwigenge, ibihugu byinshi byakomeje gukoresha amategeko n'inzego zitandukanye zicunga imipaka, abinjira n'abasohoka, ndetse na gasutamo. Ibi bivuze ko amakuru n'imikorere bidahuye neza hagati y'ibihugu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe gutembera muri Afurika bisa no kunyura muri systeme zitandukanye aho kumva kuri kugenda mu karere kamwe. Nubwo bimeze bityo, hari intambwe zimaze guterwa. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe washyize imbere gahunda zo koroshya ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'abantu. Hari kandi imiryango y'uturere nka ECOWAS, SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi yagiye ishyiraho gahunda yo koroshya ingendo mu bice bimwe na bimwe by'umugabane. Ariko ikibazo kigihari, ibihugu bisinya amasezerano buri munsi, ariko ikijyanye no kuyashyira mu bikorwa kiracyari imbogamizi. Kuba Afurika yorohereza abaturage kuyigendamo bisaba ibirenze gukuraho viza gusa. Bisaba guhuza imikorere ku mipaka, kugabanya imisoro y'amafaranga y'inyongera, kongera indege zitaziguye no gukora ku buryo amasezerano ashyirwa mu bikorwa. Kuko ikibazo si uko Afurika ari nini cyangwa iri kure. Ikibazo ni uko uburyo bwo kuyihuza bukigorana kubw'ibihugu bitandukanye.